Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat menta kejanmit inya phashwa shi ki Khubor na ke Jylla. Chief Executive Member John ka Khasihers Autonomous District Council ba penya sing sim ka khatwei trik Rymphang arajar phosan ula IT de ka jingtho Shaga Deputy Commissioner John ka East Khasihers District ka kong RM Korba ban pin pau lo ka jingmi kerteng jengkiwi ke jai pin reu bamde ki reu lom ba ke jai pin reu lom na kiwi ke Jylla Shuan ban buhai shnong ha East Khasihers ki ba pau kerteng ha ka electoral roll John ka Khasihers Autonomous District Council National President John ka National People's Party Konrad K Sangma ubolongru umintri rangba ka Jylla Meghalaya ha ka khatwei trik Rymphang arajar phosan lahia chenong ston constituency ban panjang kershan yu kertong John ka party uba adresar marngar na ka benta ke election sha ka Khasihers Autonomous District Council ka ban salongshan Wei unong aidot ublah drup kendai stem kerta na ka shnong shang bangla Dupoi district Yo belatip kerteng kum ujangka Bahadu Sunar ula mensaujur hadin bula Shah Selat hakwe ke kali Mahendra Thar ke Sendran yu Director General Jagatnat Shipai Assam Rifle kat Bakadangmi na Shillong benet Guwahati Airport. Kini geraja ke katwei trik Rymphang arajar phosan hakapor ke majpo arpo bejimin step hajan ke office su Deputy Commissioner Janggari Bhoi District. Kedorbar shnong mulai jayur hakatwei trik Rymphang arajar phosan. Kelapen long ke common platform ni kerensan ya tai hapre ki kertong ki banyak kun hak election syaga Khasihers Autonomous District Council ke ban salongshan. Hak ni kerensan ya tai election benta tang sangut ki kertong. State President Jangka National People's Party ba Preston Tensong ubolong ru sembut mendirang ba ka Jylla habakaran ke jingalang yalap election hak shnong umthli ulaken tho bagi dan ki nong yalam ki boong bagi ia dikejai benriu iku maki mud ban pen kelawat ya ke doster. Kipat nang kershan jong uba thombor shiwat ubelong kertong jang ke National People's Party na modop ladang constituency kretu syaga jingalang patba keblong hamadan ke shnong that minri hakash photrik Rymphang arajar phosan. Uba thombor shiwat papan biang ke jing kershan nagi patba Lakin tu yaki, benai ke jingkershan ke pura berongru bagi NPP ketika parti bersensyar ya ke Jylla. State President Jangka National People's Party ba Preston Tensong ubolongru sembut mendirang ba ke Jylla bukan tho ya ke jingsha kena bamsam ke sorkar MDA belailam Jangka National People's Party ba Preston uloong ba compare walaki kena kumno ru ndrew la ajing mod bagi bekeno ki ben keno ru banang no ke NPP ukan rat sangma baru ba Preston klitu ben pernah ya ke Jylla Meghalaya meta punya phasha ki Khubor na kari kin honjang ki pulit ke Delhi harangkat ke crime branch kelit ban kenra hingsa jong MLA ke Aam Aadmi Party ya Delhi bagi la kamru ya o New MLA uba Syakam udeu Amana Tula Khan uba Mikmat yak Okla constituency. Ukhan bedang shujab yang hakane ke election bedang shudam ula Syakan no ba open wit iki bor ka an hakapor bekile ika kam jongki bagla register case ru persyaya u. Lapen ngat yu ki kendo na per jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita. Umin dirang ba ke Assam uhimenta Biswa Sarma oleh kendo yu Presiden ke Singapore Utharman Shana Muharat Mam banyakran nikimat ki biadai kumno berwanra iki jingkala ha Assam. Lapan kan maru ya kapor ba Presiden ke Singapore ulawan ban yu kejat ha Assam ha usnam arajar poar. Limbaga di gajing kendo uhimenta dan gajing kermen ke Baskem baka Assam kan sakelador da kumwei pat hagi kendiat snam ki banwan. Kumbash pongot kiringat na kanyam Hindu kilayap ha kajing accident ke Bashir K kilwaja ki adli ki jaka ha Bihar bat Madhya Pradesh. Ha kajing accident ha Madhya Pradesh ki don nyongut ki bayap ha Bihar pat Laingon. Berok ki degi bawani shimbinta ha ka Mahakum ha Parakraj. Tang hading kat tu kat ni kenta baga Priyanka Gandhi Vadra kelit ngolem syakwe ke Long Ying ke baga kemi kala syak penyap ha ukla. Mentapak lami sakwe ke Jingja ha ba wei bril bana constituency jangka na Wayanad ula syak penyap ha hati klau. Kini kala jaru tang kenyat kenta hadien baga Priyanka kala kula ke nong shnong bagan ajing ada ke Kerpang kena bagi bri ke nong Syakta hakimra.
UMP Lok Sabha na North Kashmir, Rashid Engineer, unlit bansyong dorbar hadirin bolayo jamin arsngi dengan Delhi High Court, kebela ailat di bani shimbentah ke dorbar mang tingka. Uniok bansyong dorbar ke katway bakalai trik Rymphang, hendak hapat, hapok ke cimpet permanjong gipulen. Rashid job yak election MP na bara mula constituency dak penlim kumba arlak vote AAU Vice President ke National Conference babat ru mentah kum umin dirang ba ke Jammu and Kashmir Umar Abdullah. Ulah syakem namar bagadon ke jingkeno mudan ketiban bay tingka igi senglek no ha Jammu and Kashmir. Kumba arpongut tam ki kena skul ke Kempang ha kuwe ke skul Sorkar ha East Champaran District jangka Bihar hadim biladi yau dawai albendazole tablet. Kini kelajar ha Utgramit Madhya Vidyalaya ha Kashnong Koihara. Hari kejing Kempang jangki kena kikimi kepa kilaki bitar baik la set kod ikna kai hapo ke skul. Kakin hun jang katnak ka koi kakya marayo jingtip kilawan poi bat kilayo ban ajing sumar ki kena ha kapor ka babya. Mentah pengila poi si Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ke North Korea kala pa arspat lagi namding Russia. Baka donjing temu ban pa sipai show haringkat kitiar thama ban Kersha ni ke Russia. Bakanya kun Persha ya ke Ukraine bat kumjuru ya ke South Korea. Ke South Korea kala ajing tip. Baru mentah ke North Korea kala pa katwe jarngut ki sipai jangka Russia. Bat na pedeng kini langit ba lai spangut kila yap bat kumba araja nyo spangut kila mensau. Umin dirang bakdu keri India Narendra Modi un penyat ke jingalang jong ke AI Action Summit haringkat ke jingalang lang jong President ke France Emmanuel Macron. Hakati ke jingalang kindan lang kinai lam na kwepat kiri ke Pyrthei ba kindan lang ru ke CEO jong ki company me per penyakren nya kalawe jong ke artificial intelligence. Umin dirang bakdu ke India Narendra Modi Berang mentah ha France ulai kublai kerpang you Vice President ke United States UJD Vance haga jinga bam jami jongki ha LSE Palace ha Paris ke blok hot snob ha du President ke France Emmanuel Macron. Bro arngut kini ginaya lam kila ai kublai mar Kylleng halo ga jing job dan burom jongki ha ke election ke beladam. President jaka United States of America Donald Trump berngem dah kebakan don ke jing lenyat beriu ke bakam syirkhei bani ke dujok ru Tarik Hamas kin pelat no hapok kesenset jan ki dong Israel ki baka Hamas kala rabor. Utram lo ong baka Hamas ke snotho khamha ke mut ayu ke jing kren jong u. Hadu menta ki don sahnya pulangut ki dong Israel ki bidang don hakti ki Hamas. Utram lo ong baka jing le jong ke Hamas ki dong Israel ki bishaset kalau ke betok met bah bad ikum bagi dang mi na Holocaust. Kajoran kelapa sahajat li ying share darah Gaza banyarap ikiti kilong ying baduk no ida ying kesem baik benaran kam ya ke jingarap haduk mentaru. Kajoran yan Hashimid Charity Organization kelapa ya ke jingarap kalau ombak kendang ye biteng bandang pa shushu ya ke jingarap ha ke digisngi ki banwan. Haduk menta kajoran kelapa aku sahaja praspa kenai puwet li share darah Gaza. President jaka United States of America Donald Trump ulang bagi nang Palestine kimdan hak satya berwan phai Gaza namar ba ke Gaza menta lalong try ke US batkan penbha bentai themai pat yaka. Trump ulang buat kebadan lupa kumba iwei point kenai million ngodru ki haban mi no na Gaza namar ba ke Amerika kan stang no bentai themai kena bikin don ya ke jaka shongne ke baha ya ke bak Amerika kan pensiana ke benta jongki. Kita lagi khubor hakimat kimat khublai.